Mbindo muri Kongo abakobwa benshi canka bigeme benshi usanga bafise ibisusu. Ngenda piririza makuru nagenda baza bavuze ngo umwigeme kuva kiri umwana mu kuja kuvoma bamuhekereza akabido ngo akagashira ngo ahango impande y'igisusu ngo kwakwiri atera kura ngo niko ngo igisusu gitera gipanuka kiba kinini. Sikwa leo niko na wewe nibaze ko ikirundo cyumva ntaho shobaki kugora kuvuga. Ebigiye bavuga nivyo ko ariko mu bigenza kugira ngo abigeme biwanyu usange bafise ibisusu binini. Oya, ibyo rero ni watu tu wanasema sisi Kongo kama unatia bidon bakushire iyo bidon bakufasha kumenya rero kunyonga gusa. Urazi kunyonga rero Kirundi kunyonga iki kunyonga good ikidoke kunyonga kiuno ile wanasema kunyonga kukati yego. Hivyo abakongomani bashaka rero kubera abakongomani urazi ko abakongomani urazi mfari pupa urazi abandi bose kunyonga ni hatari. Hivyo rero abantu bashaka kwereka abagabana baze rero bamenya kunyonga gusa ariko bisusu ni Mungu yepeke ndo nabita. Nshaka umvugire mu gifu rero ureshe gatoyi kuresha urumva icari. Oya basi kutongoza tujifanye kama ule kameramani ni mwanamke mtongoze kidogo mkifulero nisikie jinsi mnatongoza mkifulero. Mkifulero sisi tunaongea hivi emwane kutaji uriri sawa mbo vraiment njuiti bezo yo kuganula nawe he ndajikama nawe ho angambeze akianya kyawe tuganule ikianya ndo umwanya muda mbo nangasima tuganule bingi parce que vraiment usikunga kubona sheri ngakusima wene kusima ndakukunda make ndo hivyo tu na kiwazo ushasikia kama najua kifulero mimi ni Kongole. Oya urazi rero biravana mugabo urazi ko bakongomara turakunda cyane kunyonga kubera vraiment biragyosha cyane vraiment ni uko mugabo ego ariko abakongoma abarundi urazi kiro dukundira abarundi reka rero acha tubizi malelo nalelo mama dananase je vais chanter pour te soigner je vais chanter pour te soigner yeba nizo urazi ko abakongomani ni hatari ndirimbo z'abakongomani zaragiosha cyane abarundi murakunda indirimbo z'abakongomani vraiment turabakunda natwebwe kubera jo ha mu Burundi umusani je ngunda cyane ni Roriro ujya Roriro vraiment umusani araririmba neza ndamukunda cyane ijya ndirimbo yiwe ya afite ndirimbo nshasha itwa gutegwa itwa ndarandarira ijya ndirimbo vraiment ndayikunda cyane jaribu kidogo ni ndarandarira vraiment ndayikunda cyane kubera sinziritsi bayiririmba ariko ijya ndirimbo vraiment na gitari kidari change tantararara kidari change tantararara iyo ndirimbo vraiment hari ndirimbo rero ya kera ariririmba Bimama tui bavuga baruhe bazovurora bazovurna tarara bazovurna ne batanira mabuye. Iyo ndirimbo vraiment ndayikunda cyane vraiment Roriro ndamukunda arafite indirimbo nyinshi nziza vraiment ujya muririmbe vraiment ndamukunda cyane vraiment abakobwa babarundi barafise ubusafi bwinshi ivyo tubakundira rero vraiment barazi bafise isuku gishi ego banajua kuvaa wanajua sijui kunawa nikyo kitu kinatufanyaga tuwapende sana Warundi na tutaendelea na tutawaoa tuwabebe kwetu Kongo. Yes, hii ni 2022, huu ni mwaka kutumika, huu ni mwaka wa kazi, huu ni mwaka kujituma. Mnajua kama Sunstars TV hatukai, tunakuwa tunatembea hapo na pale, tukiwafikia pale kunako ama tukiwafikia pale mnapokuwa mnataka. Nadhani kama ndani ya screen za Sunstars TV mmeona kijana kashine kinoma kinyama. Nadhani kama wengi mtakuwa mmemfananisha sana na Christian Bira, msanii toka Bongo Flava ambaye kabisa ni msanii Kongoli. Na nimekuja kugundua jamaa ambaye ni pacha wake, jamaa ambaye wanafanana sana. Sijajua kama sio Christian Bella, bali hata mimi kwa sasa hivi na hajifikiria kama ni Christian Bella mwenyewe. Bro, hivi ni kweli yao? Ya mimi ni pacha wake, mimi naitwa Harmony.
Kongole komie sona kama Kongole kukongole tushakuwa makini wa ndugu. Christian Bella ni ndugu yangu, ni msanii ambaye mimi nakubali hata kama mimi sona hata style zangu mimi namfuatilia sana Christian Bella kwa sababu ni msanii ambaye mimi namtaka, nampenda tena namkubali sana. Yeah. Ila mimi sio yeye, ila mimi ni ndugu yake kabisa, Kongole mwenzake. Yes. Yeah. Tajiuliza why Nelly siku ya leo akafanya kipindi cha Kiswahili, interview ya Kiswahili. Umenizoea sana kwenye kipindi cha Kiswahili ambacho kinaitwa African Music Reaction, lakini siku ya leo kwenye interview niko naongea lugha ya Kiswahili kwa sababu gani? Mtu ambaye niko naye sasa hivi Kirundi sijui kama nakielewa. Bro, hivi unaelewa lugha ya Kirundi? Ego Kirundi turakivuga buke urazi ko jewe maze imisi myinshi aha mu Bujumbura korera hajya mu Bujumbura kubera je ndandaza amavuta rero hajya mukotebu muvire hajya kwa Sioni donc kora hari vraiment maze imisi myinshi hari ariko Kirundi rero turakivuga buhoro kubera si je ndi mukongomani urazi wowe nyene mugabo nuko rero mugabo yeah nuko yes, murumva ko Sanistas TV tuguma tujya hirya no hino tubazanira the hot news, kumburi amakuru abashushe, kumburi amakuru abagifise umuhisha niko beshi babivuga mu Kirundi. Bro, uri muri capitale politique ndakeka Kirundi ndiko ndakivuga unyumva? Ego ndi mu capitale donc politique parce que Gitega vraiment ni handu je ndakunda cyane vraiment kubera vitu vyote biko hapa ni vizuri, ni vitamu, tena navipenda sana kabisa. Gitega ni nyumbani. Gitega ni nyumbani tena nakubali sana vitu vya hapa. Na ni kapitale, na naona majengo ni makali mazuri, na watoto hapa ni wakali watoto. Yani wakali sana kama kawaida, na kama unavyoona vinywaji kama kawa tunavipata. Niko waki najisikia niko tu huru na niko nyumbani kabisa. Yes, kabla kipindi kijaanza nimeongelea sana Christian Bella. Huenda labda wewe ukawa humjui na wakati mnafanana sana. Hivi Christian Bella unamjua? Christian Bella namjua sana. Na nyimbo zake mimi ninazifuatilia sana. Kama memba Nani kama mama, nani kama mama, mama, nani kama mama. Hizo zote ni nyimbo zake na nazifuatilia sana kama kawaida. Christian Bella ni mtu ambaye namkubali, nampenda, namtaka sana kabisa. Ni ndugu kabisa Mkongomani, na Wakongomani kusapotiana ni kama dawa. Yes, bamwita Hermon Mbindo. Kumbure sinzi ko noba nihenza ariko kumbure niyo mazina yiwe noba ndamuziko sinzi ko ndakobeshe bro. Jina langu mimi anaita Mbindo Style, ni Hermoni, ila jina ambalo napendelea sana wananiita Mbindo Style. Mbindo Style ni kama giso unaona mimi napendaga John maki ni style ambayo maki ni rangi ambayo napenda na kubali sana. Sasa najiita Mbindo Style, mimi ni Mbindo Style. Yale ukiita Mbindo Style utakuwa umefanya vizuri sana. Naipenda hiyo jina ya Mbindo Style sana. Na kama kawaida unajua tena sisi ni master magike tunafanya vyote. Mimi ni star, nacheza muziki. Mimi tena ni mtu ambaye niko daktari, nasomea anesthesia kwa Université Sport d'Afrique Hope. Nafanya kila kitu. Yani mimi ni muganga, mimi ni commerçant, na mimi tena ni star, tena nishakafanya madansi. Nina nyimbo za mingi sana, mimi nafanya dance. Nikitaka kuonesha tawaonesha mimi ni dancer kabisa. Ndivyo kama. Yes, mmeshasikia kwamba ni star kabisa, anacheza. Mna vile mnasikia kama anafuatilia muziki, na umesikia jinsi anawaimbia nyimbo ya Christian Bella, msanii Mkongole, lakini kwa siku ya leo anafanyia muziki jijini Dar es Salaam, lakini ni Mkongomani. Yes, mara nyingi wanasema kwamba hakuna Mkongomani mweusi ngo nta Mkongomani yirabura, niko beshi ndavyumva babivuga. Nivyo vyukuri nta Mkongomani ariho yirabura? Orazi rero muri Kongo, acha niseme mkiswahili kwa sababu kila mtu atanielewa. Najua kama watu ambao wanasikia Kiswahili hapa Gitega sababu hapa ni mjini. Kama unasikia wanasema Kongo hakuna watu weusi, ni kawaida. Paske sona Kongo si tuko na madawa ambao ndoke mafuta yenye kwemo hydroquinone. Hayo mafuta yanasaidia yani kuongeza rangi, wekunda nini vile kama hivi mwanzo nimekuambia kama mimi ni commerçant mafuta. Mimi nachuuza mafuta msoko zote Bujumbura, nachuuza mafuta Kotebu, nachuuza mafuta mu centre ville, nachuuza mafuta kwa Sioni, nachuuza mafuta kila soko unasikia ni soko, ile soko tu kubwa Bujumbura. Mimi nachuuza kwa mafuta Kamenge sijui wapi. Na kama kwanza mimi nilikuwa nataka hata hapa Gitega nione gisi ndaanza kuingizia mafuta ambayo yatawafanya nao wapate ile wawe wekunda kama kawaida kama Wakongomani, kwa sababu yale mafuta yanapendwa.
yanapendwa na kila mtu kabisa. Ni mafuta mazuri, yanasaidia kutia unaona kama hapa kwenu mna baridi nyingi. Watu wanapasha kwa weusi sana, lakini avec yale mafuta yatawafanya mpate ile bote ya fresh, mpate kawekundu. Kwanza najua wengi hapa mnatumia mafuta ambayo ni wakongomani. Kama Carolite, Citrolite, sijui Coco Pilpe, Bosio, Perfect, sijui Power, Infini. Hayo yote ni mafuta ambayo yanatoka Kongo. Hayo mafuta yote mimi nayachuuza na ni mafuta ambayo nayazoea na ni mafuta mazuri sana kwa kutakatisha mwili. Sasa kama hapa Gitega nao watajisikia fresh, tunaweza kia wachia namba wakatutafuta sasa tena tunarangudisha makartofu kwa bei nzuri. Wale wote wanapenda kurangua wanashuka Bujumbura wanani contact, wanapata yale makarto ya mafuta kama kawaida. Yeah. Yes, hakuna asiyemjua kama ni Proni mweusi. Ndio ni mimi mweusi na niko na mbindo hapa. Nataka kuwa na mwili mwekundu, mwili mweupe. Wanasema mwili mweupe hao. Ya mwili mweupe, sema wekunda ni vile tu na mweupe ni vile vile kwa sababu unaona kusema weupe, yani unasemea wazungu. Na yale mafuta kuna watu yakiwashika vizuri kichanga na glycerine vraiment yanakufanya fresh, unakuwa kama mzungu, unakuwa mweupe. Ya. Sasa naweza penda watu nao wakwe weupe hapa Gitega kwa sababu nimeona watoto wengi ni weupe na tunaweza penda wengi waongezeke kwa weupe kwa sababu mafuta yapo na yanasaidia kila kitu. Kuna wale wana ngozi zile ngumu ila kwa power vraiment nasaidia watu kupata po nzuri. Kuna maglycerine ya kuchanga hemo epiderme nini, yale yote ni ya kuchanga mwele mafuta na yakafanya ngozi iwe fresh. Yeah. Kwa hiyo kabla ya kumalizia kipindi, najua kama ni vitu vingi, maswali mengi yenye mko nayo, niambie ni mafuta gani mtu anaweza kujipaka ili awe mweupe na asiwe na upele hivi? Mafuta ambayo mimi napendelea sana na naona watu wanaipenda kwa sasa ni Power. Mafuta ambayo yako kuchata size. Power, ukisema Coco Pilpe, Bosio, hayo ni mafuta ambayo watu wanapendelea sana. Ni mafuta ambayo vraiment ukijipaka mafuta yanasaidia sana. Infini kama vile Perfect, yale ni mafuta mazuri na yako na maglycerine yayo. Sasa tuna mafuta mengi kama Coco Care, tuna sijui Eclair sisa. Hayo yote ni mafuta ambayo tunafanya kazi na tunayachuruza kwa makarto. Sisi tunauzisha, sisi tuna detail chupa kopo moja no. Sisi tunachuruza ni karto. Yani ukitaka kurangua karto wewe ni contact tu, kila kitu kitakuwa fresh na bei nzuri. Sisi tunajifikia Kongo tunayaleta hapa. Sio sisi tunarangulia Kongomani no. Sisi tunapaka mtu anatuletea sisi no. Sisi peke tunayatoa Kongo na tunayachuuza hapa kwa makarto na bei itakuwa fresh kwa wale wote wanaotaka. Yeah. Yes, kwa mtu ambaye anaishi hapa Gitega mafuta anaweza kuyapata kiurahisi na anaweza kutumia njia gani ili aweze kupata mafuta kama haya? Hapa Gitega sisi tuna wateja wengi wanatoka Ngozi, sijui Gitega, tuna wengine wako Muinga. Mimi niko na wakilia kama Muinga, nina wawili Muinga. Sijui kuna wengine wanatoaga hata pale Bujumbura wanabeba Tanzania, ni wakilia wangu ambao tunatumika nao. Kwa hapa Gitega kama ni mtu ambaye anazoea kushuka Bujumbura kurangulia Bujumbura, ila sasa ajua apate bei nzuri na arangue kwa bei nzuri, anapasha kunicontact akifika Buja na akayaleta. Ama kama atataka yatoke Bujumbura yamfuate hapa, tuna magari ambayo kama zile gari zinaendaga mpaka Muinga, inapasha toka Bujumbura afanye fika Muinga ikamwachia yake hapa Gitega na ikafika bila kwa usalama wake, hakuna wizi, hakuna kila kitu, mafuta kayapata vizuri. Ni hivyo ya. Yes, kwa wote ambao hawasikii lugha ya Kiswahili, labda unaweza kuwafafanulia vizuri kwa Kirundi kama utaweza, na ujitahidi kidogo ili hata wote ambao hawasikii lugha ya Kiswahili wazee wakajua mbindo amewaletea nini hapa mjini Gitega. Ego urazi rero aha mgitega jewe nabazanira ibishasha je ndandaza amavuta yo kwisiga niyo bamagara Coco Pilpe, sinza Power, Bosio, epiderme, Perfect, Eclair sisa, ayo yose rero ndayafise je vraiment muramabarira kubera ikirundi kiranani hariko nivyo je nabazanira ngaha. Ubikereye rero ashobora kuncontacta rero kuri WhatsApp, nifise WhatsApp, nifise numero ya normal tushobora kuvugana ibintu amavuta rero ukuntu urayaronga uzoyaronga umusi ushaka wewe nyene kubera vraiment mu Bujumbura jewe ndi mu fournisseur w'amavuta, abantu bose barazi, abantu bose vraiment umuntu wose wo uzi rero mugite sinzi wowe ugenda mu Bujumbura korondera amavuta umubaze rero mbindo style akorera haye vraiment ushobora kundonga ya kubera aba fournisseur bose amavuta ba Aron sinzi
ba Gabriel mu Mukotebu, sinzi ba muri ville hari Marco, hari nde hari Kalebe, abo bose ne bakiriya bacu tukorana nabo bagya abahungu bose ba muri ville. Wewe ushobora kurondera rero amavuta, we rondera rero ikontakte yanje rero tuvugane nuko rero. Yes, les commerçants de la capitale politique mumaze kumva ko Mbindo Style kumbure ayo mavuta yose ashobora kuyabazanira kumbure ikintu ndamwemereye nuko musi kiganiro kumbure nzosigaho contact yiwe kugira ngo wewe mu commerçant wese uri muri capitale politique mu gisagara ca Gitega mube en contact nawe kugira ngo ashobore kubazanira amavuta meza nkayo. Wewe mukobwa kumbure nagukatiye kubera wirabura urumva ko ngiye kukugarukira vuba kubera ndi kumwe kumbure n'umuganga wo kukuzanira inzobe imwe nkunda cyangwa kukuzanira yapo nkunda. Mbindo ikirundi ntaco wumva neza kandi kiranakugora ariko Gitega ndahazi nk'ahantu kumbure harabigeme beza ubigenza gute kugira ngo ushobore kuronka inkumi canke kudraga inkumi ubushaka na bugenzi ko ikirundi kikugora? Ubugenzi rero nubugenzi uriho urwavuga namaanisha pale kutaka mwanamke ama kutaka msichana mwote ama style basi ya basi. Urazi rero jewe vraiment ndibusiye batere na mukobwa mfise rero urazi ko shaka umukobwa kuwoa kubera kurongora biranariye kuvuga kuwoa jewe vraiment naweza penda nitoe mtoto mzuri hapa Gitega parce que wanasema ukitoa mtoto mu ingine fasi ashoka mbewa Bujumbura na swati anaweza tuia kuzidia watoto wa Bujumbura. Kweli mimi nataka mtoto mzuri wa Gitega ambaye atajisikia nataka kuolewa na Mbindo Style. Yeah, mimi niko tayari tena sio kase mimba tunatoa mahari wakongomani tunaoa vizuri. Yeah. Yes, abeshi bahora bambwira muri commentaire ngo any pro urisutwa ngo kubera ko ibibazo keshi ubaza ari bibazo by'abigeme byo kujya abana niko benshi babivuga. Mbindo muri Kongo abakobwa benshi canka abigeme benshi usanga bafise ibisusu. Ngenda piririza makuru nagenda baza bavuze ngo umwigeme kuva kiri umwana mu kuja kuvoma bamuhekereza akabido ngo kagashira ngo ahango impande y'igisusu ngo atera kura ngo niko ngo igisusu gitera gipanuka kiba kinini. Siku leo niko na wewe nibaze ko ikirundo cyumva naho cyaba kikugora kuvuga ebigiye bavuga nivyo ko ariko mu bigenza kugira ngo abigeme biwanyu usange bafise ibisusu binini. Oya ibyo rero ni watu tu wanasema sisi Kongo kama unatia bidon bakushire iyo bido bakufasha kumenya rero kunyonga gusa. Urazi kunyonga rero kirundi kunyonga good ikidoke kunyonga kiuno ile wanasema kunyonga kukati yego. Hivyo abakongomani bashaka rero kubera abakongomani urazi ko abakongomani urazi mfari pupa urazi abandi bose kunyonga ni hatari. Hivyo rero abantu bashaka kwereka abagabana baze rero bamenya kunyonga gusa ariko bisusu ni Mungu yepeke ndo barabipana. Mtu akizaliwa na kisusu na uzi kipata. Ni vile yani ukiona tu wanachele bido ni kweli formation nanzaga ni mutoto wakufundisha kisi ya kunyonga jo anajua mwanamke ni kiuno. Mwanamke anapasha jua kunyonga ndo raha ya mwanamke ya. Umigi matazi kunyonga kuri wewe ntimwoya. Oya urazi rero biravana mugabo urazi ko bakongomara turakunda cyane kunyonga kubera vraiment biragyosha cyane vraiment ni uko mugabo ego ariko bakongoma abarundi urazi kire dukundira abarundi reka rero acha tubizi nambie usipige swata swali urazi rero abarundi vraiment turabakunda kubera iki abarundi mwebwe muragyosha cyane abakobwa b'abarundi baragyosha cyane kubera barazi rero kunawa barafise ubusafi bwinshi ivyo tubakundira rero vraiment barazi bafise isuku ryinshi go banajua kuva wanajua sijui kunawa. Nikyo kitu kinatufanyaga tuwapende sana Warundi na tutaendelea na tutawaoa tuwawewe kwetu Kongole hivyo ya. Twavuzikira kuri umukongole kumbure ndashaka kumbure uvuge ururimi rumwe abakongomani ufite indimi nyinshi ariringara kibembe sijui lugagani ubundi wewe ubwoko bwanyu ndazi ko muri Kongo hari ubwoko bwinshi mukoresha ururimi rwa jewe kwanza je ndi mufurero je nkunda ikifurero cyane ikifurero bakivuga uku urazi ko ikifurero kinafanana na Kirundi ikifurero nshaka umvugire mu gifurero ureshe gatoyi kuresha urumva icari oya basi kutongoza tujifanye kama ule kameramani ni mwanamke mtongoze kidogo mkifulero nisikie jinsi mnatongoza mkifulero mkifulero sisi tunaongea hivi sheri kutagi uriri sawa
parce que sie Kongo tunachangaka Kifulero na Kifaransa, kila lugha tunachanga na Francais. Na ndio maana juu Francais kule ni langue officielle. Ni langue tunataka sana Francais. Alors Kifulero ni hivi. Emwane kutaji. Uri sawa. Mbo vraiment nye njuiti bezo yo kuganula na wehe. Ndajikama na wehe wangambeze kianya kyawe tuganuli. Ikianya ndo umwanya muda. Mbo nangasima tuganule bingi parce que vraiment usikunga kubona sheri ngakusima wene. Kusima ndakukunda. Maake ndio hivyo tu. Na kiwazo ushasikia kama najua Kifulero, mimi ni Kongole. Na ukisema sasa Francais ndio Francais tunapenda. Sijui kama naona najua Francais tuongee Francais ni wewe sasa. Kifaransa mimi siwezi nikajua Kifaransa like wa Kongomani. So mushasikia kama Mbindo Style kumburiye tuzaniye vyinshi nababwiye ko bamwe bakunda amavuta kumbure yo kwikora kugira ngo wikore fresh kumbure ntunzane ibiherere mu maso canka amatashe kanaka shikira Mbindo Style nkuko nabemereye ko munsi kiganiro nzosiga contact ziwe kugira ngo mubandanye muvugana. Sema nimependa Gitega na Gitega ndafanyie ko kazi. Hiyo mafuta vraiment najikaza ni alete kwa bei nzuri na watu wote watakubali. Yeah. Yes, Kongo kuna Fally Ipupa, kuna Koffi Olomide, kuna Willy Longomba. Ni msanii gani unampenda kule Kongo na ni nyimbo gani ya Kikongole? Hata ukijisikia kama kuna imba kweli unasikia una feel, unafurahi. Ya mimi nampenda sana Fally Ipupa. Fally Ipupa ni star ambaye namtaka, nampenda sana kwa sababu ana ngoma nzuri sana. Niambie moja ya Fally Ipupa. Mbo nyimbo za Fally Ipupa kuna ile moja anaimba malelo nalelo na mama tananase je vais chanter pour te soigner, je vais chanter pour te soigner. Yeba nizo urazi ko Aba Congomani ni hatari ndirimbo za Congomani zaragiye cyane kandi abarundi murakunda indirimbo za Aba Congomani vraiment turabakunda natwebwe kubera jo ha mu Burundi umusani je ngunda cyane ni Roriro ujya Roriro vraiment umusani araririmba neza ndamukunda cyane ijya ndirimbo yiwe ya afite ndirimbo shasha itwa gutegwa itwa ndarandarira ijya ndirimbo vraiment ndayikunda cyane. Jaribu kidogo ni ndarandarira vraiment ndayikunda cyane kubera ziriti bayiririmba ariko ijya ndirimbo vraiment na gitari kidari change tantararara kidari change tantararara iyo ndirimbo vraiment na hari ndirimbo rero ya kera ariririmba Bimamatwi bavuga baruhe bazoborora bazovuna tarana bazovuna ne batanira amabuye. Iyo ndirimbo vraiment ndayikunda cyane vraiment Roriro ndamukunda arafite indirimbo nyinshi nziza vraiment ujya muririmbe vraiment ndamukunda cyane vraiment nene uko mugabo. Yes, kiganiro cyaryoshe kumbure ntiko kirangiza ariko kumbure Sanisters TV tuba dufite ibikorwa byinshi byo gukora. Mbindo Style kumbure ikindi gihe tuzomurondera. Mimi sitaki nionekane. Nilikuwa nataka huyu. Yes, nadhani kama mmependeza sana, mmefurahia sana kuwa mnasikiliza hiki kipindi na ni kipindi kitamu sana kama ulivyosikia. Avuga ati Roriro ndamukunda ni umuririmbyi kabisa umurundi nkunda. Ubundi sat binafizo ntabakunda. Bose ndabakunda ariko Roriro ni cyane mugabo. Roriro ndamukunda cyane ujya muhungu vraiment ni mustare je ngunda cyane. Canke nuko ari uw'inzobe nkawe. Oya ujya Roriro ni musani vraiment wa kera. Urazi ko jewe kera nari mustare na jewe amadansa. Vraiment Roriro vraiment arazi kwanza kudansa ujya ni mudansera akomeye. Roriro n'umudansera akomeye. Vraiment arazi kutamba neza. Roriro na Sat Bini nde azi gutamba cyane. Roriro ni wa mbere mu Bujumbura mugabo. Ujya Roriro ni wa mbere cyane. Arazi kutamba mugabo nukuri yego. Ubundi wewe gutamba wabitanguye ryari vyakujemo gute kugira ngo utambe? Tuba tumenyereye ko abantu nkamwe muba mufise umubiri nk'uwo gutamba bibagora ariko wewe yarutu video kumbure nzogenda ndabereka mu kiganiro ukuntu gindukatika unyonga abijya bintu wavyize gute kugira ushobore kunyonga nka kujyana? Urazi jewe vraiment umuziki jewe nautanguye kera vraiment mu 2010 natangiye kutamba. Abastari vraiment jewe kwanza jewe hajya mu Buvira je ndi mu president wa badansere bose hajya kubera je ndi mu dansere vraiment comme jewe nifisa abasani jewe namaze kukenera hajya mu Buvira ari umustari wahamagara Snake uyo Snake mu Buvira niwe bahamagara mukali wa show mu Buvira
izo ndirimbo rero jewe ukutamba vraiment nabitanguye kera we ko wavuze ngo kushaka ngo umigema zikunyonga nawe uzikunyonga nkakujyanye ariko nibazi ko nawe woronka utazi kunyonga we kubera ubizi ntacyo byaba bitwara vraiment je kunyonga vraiment ndabizi cyane jewe kwa kunyonga ndi mkongomani sishobora siwezi shinda kunyonga ego vraiment kunyonga vraiment jewe ndabizi cyane ego Yes, akajambo kanyuma kumbure wobwira bariko baragukurikirana kuva ikiganiro gitangura kugeza ubu turi ku musozo wacu kuri Sunny Stars TV ni nkaka. Mimi kitu ambacho ningesema cha kumalizia ni kwa nataka niambie tu watu kama ayo mafuta vraiment kama kuna watu ambao wanayataka contact ndaiacha hapa kwako namba za simu. Mwenye anataka ayo mafuta nilisema na Coco Pilipi. Nikisema Coco Pilipi kwa wachuruzi wanaijua. Nikisema Bosio kwa wachuruzi wanaijua. Nikisema Perfect wanaijua. Sona kama niko naongea sisomi fasi. Mafuta za mimi najua mkichu. Nikisema Epiderme niyo wanaijua. Nikisema Pao ni mafuta ambayo yanatamba sana kwa wachuruzi. Nikisema Infini ni vitu vinaendanaga pamoja na nini na Pao. Kuna mafuta ambayo wanaita Coco Care ama Coco Care. Yapo. Kuna mafuta ambayo wanaita Day by Day. Hayo mafuta wanataka sana hapa Burundi, ndio mafuta nimeona wazazi wengi wanataka kuyapaka watoto. Yanaitwa Day by Day. Yapo. Ukitaka Citrolite, Carolite, hayo mafuta yote yapo na mengine ambayo wanajua yanatoka Kongo, sijui organic nini, yapo kama kawaida. Na mimi nawakaribisha tusaidizane maisha ni vile mafuta kama unayataka wewe call tu kusimu kila kitu kinaenda poa kabisa. Amanota umpaye ku 10 kumbure nko mumenyesha makuru makoranye kiganiro ni nkaya. Narose ubusa ntutinye kumbwira ko narose ubusa. Amanota wewe ni mapointi. Vraiment TV yako naipenda na ni TV ambayo nafuatilia sana. Unajikaza na unajua sana ndugu yangu Neli, uendelee hivyo kwa sababu na Mungu atakulipa. Kupokea watu wote na unakafanya ma interview kama hivi, Mungu atakulipa. Mimi siwezi pata cha kukulipa lakini vraiment uendelee hivyo na unakaribisha watu vizuri sana. Na waza ukifika Bujumbura utafurahi. Yeah.